Salbag kayo akabalay ikaw. No personal na gamit. Sa doon bibiyangan. Dito lang ti pangidul-duli na kitisagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket na dalita bukyaw. Unay na itan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Dramatips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yamin papagayam. Sakbay na, adto'y pay ni Auntie Jor. Thank you, kablawan tayman, ni pagayam tayo Ralustiano, Senyor, Kenti, Pamilyana. Kasama ti Gutierrez, Bautista, Lagmay, Pascual, Pastor Family, dita Minusikwan, Mantakdang, San Quintin, Pangasinan, from Oliver Gutierrez. Kasama kadagiti taga Barangay Baraka, Bangar, La Union, from Lucy Rivera. Palagip manan kakabsat, pangaasi tayo kumata, saan tayo nga pa shoutoutan, dagiti saan adumdumngag, tapno addamot uwaya, ama shoutoutan tayo, dagiti naayat, adumdumngag akanayon. Thank you so much papagayam, iti pan nakaawat yo. Kat kita, adto iti pakasaritaan asinurat ni Pagayam Nestor Marcos, na pauluan iti, dagiti ulaw abatidor. Tampok dito drama tayo. Unay daytan kaka. Hello. Oo, si Kamot Gayam. Anya? Agpaisaw. Umayag tamot lang. Sige nga rin. Bye. Erwin, apay papanamanang, kan asino di mawag. Ay, kwa ba kayo? Oh, apay di ka makasumbat iti diritsaw. Wanaw, jay imawag, kat day tay may palpalapayag kanya nga. Nga niya? Mamumlatan, luko ka ah. Ti amom sana ka makadlaw. Sipod nagbay and sell ka kadagiti dingo na baka, kadanwang nagbalin mo tan nga sidagkang kadagiti babae. Basol ko ka na no kastaman ni Bilang. Amura nga dolat tat kwartak bakal. So nga astiglat tamot arang iti babae kanya. Hanggang dahil ako iti tandaan ham. Saan kanto nga isukat? Nga ta? Next man, siksi ka lang iti pusok, marites piyagkaw. Ay, nakigtutak pa'y mat. Kala at mata na nagguro aw diti panangibaga masisyak laang iti biyag mo. Ay, saan pa'y nga umanamun ti panawon iti bagbagam. Ha? Puston sama, timbaga ni Kapitan Nulay. Nga niya? Aswitik kayo abatidor. Ay, awan kinagpaisura rin diyang imbaga ni Kapitan Nulay. Oh, naggurood to pa itay imbagam. Ha? Ay, narinanalang mo't Ay, di mo lapad-padasin ti sumirpat iti sa bali a babae. Kapuneng ka. Unay ditang kaka. Unay kita bayag mo na dimtang iruwain. Ay, pasensyakan ama, ay si kumpadre. Sakbaya rimuara kay balay. Nagsermon pa ngayon mo na ti asawa. Kaya, apaya sinirmonan na kamanan ni Marites nga asawa. Gaputa madmadlaw na. Ang naasidag kanyak nagiti babae. Sipod nagbalinak abatidor karagiti dimon. Ay sas, agpadatang raw kumpadre. Oray ti asawa. Agat atap mait nga da babae. Ay, ure ka ni Par Jimmy. Pasaray agsubang da kanumatan ka ni Melissa nga asawa na. Ta agat atap kanumag nga adamot idadadumanan. Ay, saan lang ni Par Jimmy? Ure ka ni Par Sibiyaw.
Agat atap kanumitan ni Marta nga asawa na, nga the number 2 na. Ay, naikat lagi ti babakat tayaw. Amuda nga mail. Madatong tayo ang batidor. Isa ti amuda latan kat, nagbalinmutan aliw-liwa tayaw lagi ti babae. Ay, nasidag ni bibilin ka na tayaw, Erwin, kumpadre. Isa tila mapampanuno tayo lagi ti asawa tayaw. Ang agure ka, kumpadre. Nakaadutan. Ay na nga, di bagbaga masukatak anuang mau. Anday ti kural ka. Umay ka, kita bareng bakurso na dam. Hello? Ay, sino day tao? Si Kamot Gayam Sibyaw. Awan, ada ni Erwin di tao. Taim may nakinita ti kagat-gatang ti asawa kanwang may. Ay, umay kayumot kini Jimmy. Ay, kalawin ano isok ko nam di umay kayaw. Narawat mo't latuin bang mo kung patray. Ay, kirawat Bulong ti chinilas lang, ti di na kaya takanain. Ay, daytan ka. Rawat ko naklatan nga rin pirmi ako sim ti jas kiano ang. Aday bagam kumpadre. Awan, pirmi ti rawat na ko na. Mano nga ron ti pangilakwam. 90. Anya? 90. Saan nalakaw? Man, lakaw. 90 ko naman. Sutilan nakmanan kumpadre Erwin. 90,000 kung nakmanlangan. Maday, 70. Salot ka. Maday ko namlang arudan. Mayat ko nakiday. Barat ka matlaunay. Saan po Manulat tang raw, di kayat mo. Nga po natawar ka launay. Masuro na kiti kinabarat mo gumatang. Binateklakit nga rodan, ti preso tinuang ka. Pagbalin ikaw na 91,000, deal or no deal. No, unay detan. Sumbra ka mo tamang presyo ka na itila ko maningoy. Hanggang puta overpriced ti panaglakaw. Ibabak ti tawar ka. 69. Ay, unay mo daytan kaka. Kasano ang makapagkinaawatan kayaw. Kat kaslamot agpalaod ka nagpadaya ti saritaan yaw. Nanginaunay. Napangina ngamin ni kumpadre kumaray. No napangina nabarat kamay. Ay, unay daytan kaka. Kasla kay saan nga gayem no kasta. Uray niyaw dagitay duapay abatidor akakadwayaw. Ta isudan ton timang durog ka da kayaw. Umay da kanukat. Asina dagitay umay bakay. Da Jimmy kun Sibyaw. Dagiti sutel kun durog akakadwayo abatidor. Ay, sigurado nga umay da agdurog lagi dyan Malain kagluton bakay. Dito yan ang mga nagiti kadwak abatidor. Erwin, nanggatangam to'y kaslasumsum garanwang. Ginatang ko ni kumpadre Bobot, bakit? Manungay ti pananggatang mo iti dayta. 80,000, bakit? Na, nagninamutan. Adanto nga ta maganansyam no ilakam. Ada, nalaingak abatidor. Kayak apusipusan ti alipuspos ti gumatang. Unay daytan kaka. Ang narawot mo't lang at dayta. Rawat ko namat ti akinluang. Apay nga raw, akasla sumsumgar. Ingkaman nga raw di pasango, jay rinuot mo di kalman, no mayat amangan. Si kaman labasitan ti mapanmangpakan. Inakagkalong tanim, mabisinak. Na, unay daytan kaka. Bubaw. Ay inangin sa amatan ti utek mo. Apay katawa kang agmaymay sa. Saan nga inangin ti utek ko bakit kung saan nakamulmulo aw? Kaapay nga ron kang pagpagaak kang agmaymay sa.
maragsakan nga may tanalakok mo't lang yung just kiano ang kao. Hindi mo lamaw. Pero may problema ak itinadya ano ang. Kaapay. Pero may ako sa Landani di na kaya timangan ka luminaom. Anya, ikano imbagam kini Erwin ang narawot na dyan wang mau. Inlas-las tugmo pa'y, abulong lat chinelas, tisan na akayat akanan. Kunulat na na jay tapno gatangan na ti pagkonsumisyon na kanuang. Nagkusim na dyan ang. Adapay ritook, uno sikil na. Ay, unay daytan kaka. Ay, naaya. Ay, na. Sinang duna ka rin tanwang? Ay, na. Ay, saan? Makasangi taklaang tamatay sama to'y kagagatang mo anwang. Tapay. Kano di na magkayat timangan ka numinam, nakakuskusim mat. Anya, katno ko na ni kumpadri bobot ang nagrawat to inuang na. Ay naaya, di napulos kayat timangan. Itaam nay, angut-angutan na lang tinakalanglang tuaruot. Una detan kaka. Inak man salangadan ni kumpadri bobot. Kuna na arawat tinuang na. Namkusim magayam. Isublem to nung na, talaam di kwartang bayad mo. Anya, una detan kaka. Wow, nasaysaya at ngay sublim to ginatang mo anwang. Tama nga numatay da ito, kadatapay ti maperdisyon. Mabainak amang isubli bakit? Ang amang ka. Inak man palubnakan. Barang kayat na lang timangan no malami isam. Wano mabandaw. Hey. Nay, Hey. nay. Di mo magna. Hey. Ay, nagsadot pa'y amag na. Tisalbagan wangan. Ablatan man. Ipatuloy mo nga orelang tiriter. Nablatak lang mo ta. Nana. Nini. Apa nga? Uludin na mati sa kanamay sa. Ay, sos Irwen. Si Kel, tinagatang mo anwang. Nini. Saan na mapil ko ti may sa kamaudya sa ka na. Aguyas. Ay. Kaasimot. Oredetan kaka. Masaya at nadanon ka. Pari bubot. Kumpadre Erwin. Si Kabay. Dumanon ka dito balaya. Agsarita ta. Sana. Dito'y talatan parangan niya. At ka di basol ka. Nakapurmal kamay. Dakal ti basol mo. Lindo ko nak itinuang mong inlakom kanyak. Anya lindo ko ngay bagbagamat. Daputa kusimot gayam ginuang mo. Di na kaya't timangan ka numinaw. Anya, kanti kagurak la unay. Di mo imbaga, sikil gayam. Uludin na di ka maudi asa ka na numagna. Namaysan kamot ita, kumpadre Erwin. Kan di nakbabalawain. Taurisi ka. Saan mo't anasayat na di ba kaming lakom kanyak? Inyo laumaw. Sinubot ko lang Pero may adihado akitinuang mo ginatang kaw. Isa ako na ti asawak. Nasaysayat langan nga isublikan katinuang mo. Anya? Isublem ti ginatang mo kanyak anwang? Dahil tati ko na ti asawak. Lusot patpatsem ako nasaysayat langan nga gisukat kayo ti badaw. Sikat yung bestida. Tay sumat yung pantalaw. Anya? Unay daytan kaka. Ay maday. Jak kayat. Apay Andrisa kaya. Anya ti ko nambubaut. Imbay ni Irwen. Kat sinalangan na ka. Gapo iti inla ko manwang mukan kwa na. Wain bakay. Kaya na nga isubli jinuang kanyak. Tayo so kano tibilin ni Marites nga asawa na. Anya, ayaw na daytan kaka. Kaslasan anapukla na batidor ni Erwin nog sasaw. Kunak nga rod kan kuana. Ano ti asawa na ti mapaturay, may papanijindo ang aginatang na. Isulangan ti agbistida, ta agpantalon mo ti asawa na. Unay daytan kaka.
Erwin! Umay ka man ditaw. Erwin! Apaya, anya ti bagam? Kanya da ito'y nakalata. Kung nakasakaw ngin sangput mo. Nangalam ka da gitaw. Ginatang ko na kita bakal. Ita nakalata, mula sa is na ilaw ko itiruot. Kanan dyan nagkusi manuang. Anya? Ay unay daytan kaka. Mabisyaw da anwang. Kasapulan pa'y gayam ti itid mo an nasamait apan nakasidana. Wala, tapno maayo amangan. Kaanya nga rin ngay mo daytan nakasakaw. Asin, Kano ado pa'y ti asinta. Anya lat kaado ta ginatang mo nga asin. sana paray ti kusina day tang asin. No diket paray kinwang kau. Anya? Unay daytan kaka. Kayat mo asawan, asinampay, ti kanin naro out. Idinto tadala nga rodan mula say, sunod tagapulot nga ilaok mo iti kanin da wang. Saan amay laok iti ruot day tang asin? No diket ilaok iti inuman na. Ay unay daytan kaka. Paunay kita kinaswirtin da wang. Tatimpla ampay iti asain, ti inuman na. Una, tapno kayat na ti uminom. Pagpalukmag iti baka wanunwang ti asin. Kastamot ti molasses. Ay madi Paggastuan ti salutan wang. Nasaysaya at langan nga lakumaon. Awan narod mayat agumatang ta amudan ako sim. Sana kayat ni Pari Sibiyaw, uno ni Pari Jimay. Di na kaya ta amudan ako sim ti salot anwang. Ay, unay daytan kaka, no maroroda ko na kawasayo kaon. Ay, wala na tan. Di pa ikot ad-adan, ti perdisyon tano kasta. Ay adada perdisyon, nagbayag ka data daytan wang. Iso ano mapugsak ti pasensyak, ay talaga wasayo kaon, te pauragatan. Anya, isa na, di mo aramidan na ito. Bayam, indak to iti putaw. Indak to ikarit, iti sukat. Asino ngay mat, at tagaputaw ti pangisukatam. Indak taw kada paripiryong kun pilising. Isudan taw ti pangikaritak iti sukat. Kumpormen lo baka wano kabalyaw ti pangisukatak iti salot anwang. Ay madi Diyak kayat ti kabalyo asukat jay nuang anak kusem. May maya laang ti baka. Uno saan ke nuang mo laang. Nyalo, mayam tayo nakto nga ron isukat. Barang no macamba ak nga isukat ti nakusim anong ta. Iti napintas pakisukatan na. Hello, Sibiyaw. Ayabam ni Parjimay tayong pasyaran ni Pari Irwin. Ay, saan birthday? Gamin tayo sugsugan na partyanan jay inlakok ken kwa na anwang anak kusem. Oragaan kayaw. Damag ko kat isang ti pag-apanda ka ni Marites nga asawa na. Wala. Nasaysaya ta mapartin na dyan wang. Tamangan mo isot pagsinaan na nga gasawa. Ay, sana na makabirok ni Erwin iti napintas. So, pasyaran mi man. Ay, tatay. Inkay manin kasukat. Sige pare, sige, bye-bye. Awan ni sukat ko baka, wanunwang ita. Gamkid day, income sugsugan kada parsibyo, partyan milangan, jinduang aginatang ni Erwin kanyak. Anya? Wala ta, nadamag ka. May sukan o ti pag-apaan dan nga gasawa. Narigatan no iso ti pangsinaan da. Ay, unay daytan kaka. May kami man, Erwin. Awan ni Rwain. Ha? Apay nga men, anya ti bagayaw. Da kayo abatidor. Kwa. May bagakan di Erwin nga asawa. Partyan milangan di nuangyo anak kusem. Kadikit isot pag-apaan yaw. Awan anay mo nga mingkaut paribubot. No kumaimbaga mi di asikkel kun nakusim dyan wang mau. Adayo kumaginatang ni Rwen. Ay, kagangay lang kada kami abatidor ti inulawan, Marites.
Agore ka. Sa dino ay ati napanan na. Napan ni jay putaw. Tanapan na ingkarit kada, piryong kun piliseng, jain lakom kada kami anwang anak kusem. Anya, isukat na. Ay, naman niya. Abakan na itisukat da piryong kan piliseng. Naglaing lagi dyan itinulawan. Unay daytan. Oh, nalaing mo, tamakisukat ka sawak. Tay kunamon, amakiinulaw muton. Ay, unay daytan kaka. Oh. Nay, lakay. Baka maut, dayta insang po mo. Nagdakkel pa'y, mistisaw. Wan bakit? Inulaw kumot itadapir yung kan piliseng. Dan, naisukat ka, dinuang ta ako seng. Anya? Kano, nangingina da ito iti bayad na iti panagkitak. Ngumjinwang anak kusen. Inulawan nga ron bakit? Sakmat ita tinangulaw. Nakabrutan. Nabrutan ti pukaw ta. Ay ka, nagsaya atin ngay. Naglumag da ito'y abaka asukat tinwang ta. Nini. Di mo pala aprusa na. Tadi tapayam mo. Nonya ti ugali na ito. Naamon samot, aprusak lata. Nay, maya tapaprusan iti ulo na. Unak mo tadi mo pala aprusan. Ay, nanay! Apayag, sinangdunakan. Ay, ala, saan ka matay asawa? Ay, agparayatak. Dakas ti makin inulaw. Iso saan nyo kumangar aramidan na ita. Ta dakas ti ibunga na. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan anapauluan. Dagiti ulaw abatidor. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itinkay panang tarabay.